In panagnaan din ang mga hukuman sin pag-ail, yajibul wudu'u li thalathati asya. Mawajib in pag-ail doon hatu parakala. Apabila hinangon niya in mga masabot ini, wajib doon hambuok Muslim in mag-ail siya. Siya na in as-salatu, magsambahayang kaisa. Ikaruwa, waqtawaf, amuin magtawaf, magpuliling doon ha Ka'bah. In hikatun niya, wa masul mushaf, in umulin sin mushaf. Parman si Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, ya kamu mga beriman, idza kumtum ila salati, apabila kamu tumindog kama in kamu sumambahayang, fagsilu wujuhakum, na hugasin niyo in mga pamayhuan niyo, wa aydiyakum, iban sin mga liman niyo, ilal marafiqi, sampay agad in mga sikun niyo, wamsahu biruusikum, iban sapuhan niyo in uniyo, wa arjulakum ilal ka'bain, iban sin hugasan niyo in mga sikin niyo harap matupad wa buku-buku siki. Amu ini in dalil manunjuki sin wajib mag-ail in hambuok Muslim apabila siya sung sumambahayang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, iban sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum, di tay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala in sambahayang sin hambuok din kaniyo, idza ahdatha, apabila siya nabatal, hatta yatawaddaa, sahingga in siya mag-ail magbalik. Tiniya in hambuok Muslim, di tay maun in sambahayang niya apabila wayruun siya halom ail. In hikarwa hukuman sin pag-ail, yustahabbul wudu ala dawami, yang hirayaw sin syara sunnat in pag-ail doon ha katutug. Tiniya patutugon niya in pag-ail doon ha hal hiwal niya. Likaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena laong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yuhafizu ala al-wudu'i illa mu'minun, iban wayruun mamarihala doon ha pag-ail. Tiniya wayruun din ha mga manusia patutugon niya in ginhawabaran niya doon halom ail, illa mu'minun, bat malaingkan in manusia yan beriman ka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yata'akkadu inda qira'atil Qur'an, iban lumando in pagkasunnat niya hawaktu siya mamasa sing Qur'an. Wa qablan naum, damikyan makalando in pagkasunnat niya bang siya sung namatu